Maya pa aldopo ke kayo. Ngayon Agosto, pag masusyan tayong bulan na ni nga manong siswan. At pagsadya ning paparatang Asinupuan Festival king Disyembre. Agkatanda kayong mga pampangan at albendening ke kaming sidyang palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo ring minunang kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbulkang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Agkatanda kayong lawenbreng Ecclesiastical Arts king Pampanga. Nung nuka rin akit tala ring malagong pangadukit na rin aliwaliwang obra. King pamandukit kalupaning eskultura, kay kumpisan dering Pilipino, kanitapang minunang panahon. Keraklan ka rin paniko branda, ilapin deng relihiyosong imahe na yaw sandamo namang ribulto, inyang panahon na rin Kastila. Ngayon kasalukuyan na panahon, mga santingla naman rin gagawan dang modernong muebles, apanig londa, ang gana ka rin miyayaliwang bansa. Mga palawot la rin manintot muebles sa diskulturang masanting pangadukit king Paete Laguna, atin mo naman mga parasking Cordillera, pablasang alilwala naman datang deng gagawan na rin Ifugao. Ampong deng obra na rin kapatagtamong Maranao at Tausog king Mindanao. Keti Pampanga, rin mani muna karasking pamandukit, ilapin ding kabalentamo, king Betis, Guagua. King Balening Betis, ating barangay nung nukaran lamani ba ding keraklan ka rin eskulturang gawa king dutong, ampo pang binigwas sa muebles. Apin ing Santa Ursula. Sasabihan na rin mga atwa ka rin na may kumpisa king baryo da ing tradisyon ng pamandukit, ampo pang pamaganluagi king Mabilo Kapampanga. Kilalaya mo naman ng balen karing-karelang dadaras o mandaras, ang mga wang bangka. May impluensyan la ring estilo na ring muebles king Pilipinas kareng miyayaliwang dayong mi paratangketi. Mayakit kareng obrang gawa king ika-17 siglo ing disenyong inchik. At inala namang palamuting makakutkutan timong garing ting obrang gawa king ika-18 siglo. Meging laganap ing estilong Rococo. Meging uso lamo naman ring disenyong French, Victorian ang popang New American. King panahon na ini, gagawan dala ring pekamasanting at pulidong muebles. Apanton laking Central Luzon ring espesyalista king pamangabit palamuti king muebles, lalo na ring taga Betis, Bacolor, ampong apalit. Inyang 1950s ating bayong estilo ang meging uso king pamandukit estatwa ang popang muebles. Pinakabanto king estilo ngayon ing matenakang mandukit, i Juan Flores at taga Santa Ursula Betis, ing tuturingan dang father of Pampanga sculpture and wood carving. Metong iya ka rin pagmaragol king Balening Betis ing karelang Pisampan, ing parokya ng Santiago Apostol at inalakada at dinisenyo king estilong barok. Magarbuya king kilub, makawili ang lawening trompe-l'oeil effect, pati kisami sa pakyang larawan na ating eksena, iba't king Biblia, apinintada ring artist ang makatok ng karin. Impisang banay niya papakit king kasalpantayanan ang popang talento da ring tao Betis, diniklaranin ng National Museum bilang National Culture Treasure anyang 2001. Mupin king modernong panahon, halos ring mga tuwa na mo ring magdukit. Ring kayanakan, eno bisang manigaral pa magdukit. Metong yaing Foundation for Lingap Kapampangan o FLKI, king managkat kareng mandukit king Betis, king pamangambol king tradisyon kareng kayanakan. Agbang kareng menatagan king FLKI, kailangan talang suportan ding mandukit keti Pampanga, kaya bela ring mandukit king Betis. Ampo palaganapan niya pa ing industriya ning pamangawang ecclesiastical art. Bang kanita, maginyang sentro ing Pilipinas, kareng pulido ampong primera klaseng ecclesiastical artworks king rehiyon ning Asia Pasifiko.